Tukas saya holi renungan, nebon ni pendeta Bapak Pendeta FD Malau. Pasada hita hurta, martonggo hita. Ham Tuhan naibata na marhabang sa inagoriatas. Tetap hanami mangelek hubamu bani haganupan kasomanianmu ibagas pargoluhan nami. Terlebih bani acara hiburan, live streaming, pesta olop-olop, GKPS, Resort Jambi, bani panorang on. Ase ibagas gogoh, pangarusion, pakon hapentaran na humbamuma hanamion haganupan. Sihol ibuka hanami acara on, anjaha sihol bogion nami hata haguluhan na humbamu. Ajari ham hanami pargogoi ham hanami. Ase iarusi hanami hatamu anjaha ihorjahon hanami ibagas pargoluhan nami. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen. Bapa inang hita ganupan na hinarga ni Tuhan. Renungan singkat na ondos bata bani panorang on laho mamukah haganupan horjata. Terlebih bani acara live streaming pesta olop-olop GKPS Resort Jambi bani panorang on tersurat bani Sada Musa bin Dusada ayat 26 das kubani 30 sada. Sada Musa bin Dusada ayat 26 das kubani 30 sada. Ibasa hanami irik-irik hita ibagas uhurta. Judul bagal ni aima panopaon ni naibata bani jolma. Marsahap mause naibata topahita ma jolma songon rupata. Pakon songon parlahota. Ase irajai sedia deke nai laut. Manuk-manuk na iawang-awang. Pinahan pakon ganup tanoon. Apa sagala binatang na manjulur iatas tanah on. Jadi ito pa naibata jolmain songon rupani. Songon rupani naibatado ito pa sidea. Dalahi pakon naboru do sidea ito pa. Dop ay ipasu-pasu naibata sidea. Ninima dopak sidea. Manggopari anjaha lambin manggargar mahanima. Goki hanima matanohon anjaha patunduk main. Rajai hanima madeke na ilaut. Manuk-manuk na iawang-awang. Pakon sagala binatang na manjulur iatas tanohon. Marsahap mause na ibata. Hubere ma benima sagala suan-suanan na marbatu banisap tanohon. Apa sagala hayu na marbuahkon buah na marbatu ay magabe si panganon nima. Tapi bani haganup binatang na iatas tanaon, haganup manuk-manuk na iawang-awang, apa haganup na manjulur iatas tanaon, sagala na marhosah, poyon pakon naporon na maratah ma, hubere panganon sidea. Anjaha jadi ma sonai. Jadi ididah nai batama sagala na tinoppa ni ay domma de artumang bot maari siang maari use ay maari na paonomkon. Tibarjay madasni. Oras subata ganupan. Oras huma hubani nasyam hasoman nami orang tua nami na irumah. Hita ganupan na hinarga ni Tuhan nai bata bani panorang on. Bani renungan na ipaondos kubata bani acara malam hiburan live streaming olop-olop GKPS Resort Jambi pardas ni ambilan nama dear 110 tahun Injil isi malungun ipaingat hubata sonaha dohita gabe halak na porsaya laho membaritahon barita malas niuhur hubani haganupan na tinoppa. Ase aido isobut bani tema ni live streaming on, bani panorang on, ay selamatkan lingkungan hidup. Hita haganupan na inarga ni Tuhan na ibata berbicara tentang lingkungan hidup, ay berbicara tentang di mana kita berpijak.
di mana kita bertempat tinggal. Halani aiga tido tanpa isadari hita, sonari tempat tinggal ta domma semakin maseda. Lang isadari hita Bapak Inang na hinarga ni Tuhan na ibata, begitu besarnya resiko yang kita alami ketika lingkungan kita rusak karena akibat dari ulah manusia. Kita akan upan na hinarga ni Tuhan na ibata, age hasoman nami na rumah yanan ni Bey bani panorang on na manaksihon acara live streaming ni Pesta Olop-Olop GKPS Resort Jambi. Takas torang do iboto kita Bapak Inang bani panorang on bagaimana resiko yang kita alami. Bumi ini semakin panas ketika lingkungan kita sudah rusak. Sonaido maage terjadi banjir, longsor, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pakon ni nalegan. Ay maakibat kerusakan na terjadi na hinorjahon ni jolma bani panorang on. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan na ibata, kerusakan ini terjadi karena cara pandang umat manusia dari keberdosaannya itu terhadap alam sudah salah. Ija isobut bani teks niambilan taon, ipaingat hubata bahwasani lingkungan na adong isekeliling taai irajai hita, dikuasai kita. Kita salah menafsirkan dari keberdosaan kita ketika kita merajai lingkungan ini. Kita hanya seenaknya mengeksploitasi alam untuk kebutuhan kita sendiri. Untuk memperkaya diri kita sendiri. Halani ai Bapak Inang na hinarga ni Tuhan na ibata. Cara pandang karena keberdosaan kita bani panorang on, adong dua hal nasihol ipaingat Tuhan na ibata hubata terhadap bagaimana kita sebagai orang-orang percaya na domma ondos hubata ambilan na madear 110 tahun Injil isi malungon. Na parlobe ay Bapak Inang na inarga ni Tuhan na ibata bani ayat ni napa 20 kon isobut ijay dop ay ipasu-pasu na ibata masidia nini madopak sidia manggopari anja halamin manggargar mahanima, goki hanima mata noon, anja patunduk main, rajai hanima ma, dan seterusnya. Bapak Inang na inarga ni Tuhan na ibata, songon na isabut bani ayat 20 ay, karena keberdosaan kita salah mengartikan bagaimana keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan umat manusia. Irajai ataupun menguasai bukan untuk menghancurkan, tetapi seharusnya kita mengerti apa maksud Tuhan bahwa kita juga harus menjaga sonaha doa sehaganupan natinopan ninay bataay dear haganupan. Asi aido na ipaondos ko bata ba ni panorang on dalam setiap proses menguasai itu kita juga harus memelihara agar lingkungan kita, alam ini bisa berkelanjutan untuk anak cucu kita. Aseboy haganupan, inikmati hasoman jolma. Jangan karena keberdosaan kita, keegoisan kita, cara pandang kita yang salah, kita menghancurkan tempat tinggal kita. Alam ini nagabe hasomanta. Napaduahon Bapak Inang na hinarga ni Tuhan na ibata. Lang isadari hita marhiteho ni teks ni ambilan taon, Tuhan makatahon, domma dear tumang haganupan itopa Tuhan na ibata. Semuanya amat baik di hadapan Tuhan, setiap ciptaannya. Baik itu dari ciptaan yang terkecil sekalipun, sampai kepada ciptaan yang terbesar. Semuanya adalah untuk mendatangkan
sukacita bagi Tuhan. Bapa inang nahinarga ni Tuhan na bata. Nagabe perenungan hubata bani panorang on. Bani acara live streaming pesta olop-olop GKPS Resort Jambi. Ase namin jaga hita mahaganupan na tinoppa ni naibata. Tarlobi bani na domma ijalohita ambilan na madiarin 118 tahun. Ase marhitehon di haganupan na domma ipaondos kubata lingkunganta gabe parhitean ibaen hita laho parohkon malas niuhur hubani Tuhan naibata. Aima ambilan renungan naondos bata martonggo hita. Diate tupa sombah nami hubamu Tuhan naibata. Bani hatamu napaingatkon hanami. Ase tarlobik hanami. Nado mamanjalo ambilan na madearin. Manselamatkan lingkungan nami. Manjaga haganupan na tinoppamu. Baik ay naetek agedas kubani tinoppa na paling bagal iatas tanoon. Gabe parhitian ibaen ham. Parohkon malas niuhur. Huben namion haganupan. Tarlebih gabe marmalas niuhur ham. Mangidah hanami. Ketika hanamion haganupan. Manjaga, memelihara haganupan na tinoppamu. Bapa na surga tetap doa nami marpangarapan hubamu. Bani haganupan ranggian ni horja on. Acara live streaming on. Ipukah hanami. Sonay humaage holidas nalahu iujungi acara on. Tong-tong maham namak kasomani. Ase marhitehon ni acara on. Goranmu matong-tong na marmulia. Onma ondos nami, onma pangarapan nami, onma tonggo nami, ipadaskan nami, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, hanami marondos kubamu. Amin.